No, čaute chlapi. Co znamená tá kostka? Co znamená tá kostka? Kámo. Počkaj, aha, tu dačo bolo. Aha. Fire exit. Čo ideme robiť? Je tu fire exit. Možno tam na čo bude. O! Tady nikde je. Ahoj. Zober, že... Haló? To nie sú dobrí. Haló? To nie sú dobrí. Bež! Parzi? Parzi? Ojoj. Aha. Nechceš ísť preč? Parzi je hotovo. Počúvaš, Parzi? Nie. Nie! Koľko máš percent? No, byl katastrofální. To byl katastrofální. Teraz to vyjde. Povedz mi ako to... Teraz som počul seba. Kámo, ty si magor, ty si mluvil sám se sebou. Haló? Haló. Aha, dobre. Aha, venta! Zatiaľ vypni vysielačky. Pozor, bomba! O, pozor za tebou! Kde je východ? No to je. Nechodí čo takto? Ticho? To je bomba! Panky? Co? Polvek. Miaza! Vypni sťahovanie, daj znova sťahovať. Kde sa pozrieť na Discord? Ja? Je to real alebo cake? Stropa niekde, no. Piču vidím, Richard. A takto dopadnete deti, keď budete brať drogy. Ujebal som ho. No, Parzi. Toto ti trebalo, Parzi. Ideme spolu, počkaj, tu ťa najprv hodím. Ideme, Parzi. Ideme. Aha. Čeli. No dobre, dajte podľa mňa Kovenkovi informácie, že ideme hrať. Chlapi, kúkajte hore. Haló? Tu nič. Jo. No super, je po mne. Čekám, čo slyšať. Kovek, nie! Kovek, zachraň ma! Kamo, kde idem? Čo to je? Gambu mám. Starý, nechod tam! Do piče. Starý, tu idú všetci! Bež! Starý, je po nás! Mám gambu. Skús to! Mám gambu. Gamba.
Nie! A takto dopadnete do tiky, budete brať drogy. Utekaj! To? Aha. Nie, nie. Čo to je za deal? Čo stalo? A brokovnica? Jo, já jsem s ním měl business. Čau, Mojko. Vypadá mi lejc. To je debil. Kadem. A kolik si myslíš, že ďabol je zlý? Ty kokso, chápeš to? Ne. On mi dal brokovnici za nic, jenom za nějakou soulu nebo něco. To je jedno, ne? Mám brokovnici. Aha. Ale je to diabol. No to mi je uprdele. Už prišla zásielkovňa? Pár ma napadol. Ivan, ja dúfam, nenapadneš manky. Manky? Ty kurvo. A prečo je prišla mŕtvy? Parzi? Parzi? A takto dopadnete do tiky, budete brať drogy. Parzi, to čo bolo, že ty píčo a začal si rozprávať dačo? No, protože já říkám, ty vole, protože já po nějaký době jsem zjistil, že si povídám sám se sebou, víš, ale já jsem odpovídal na své otázky. A tady ten čurák jsem byl já. Ale áno, Parzi, ono tu rozpráva, tu sú NPCčka, čo rozprávajú podľa toho, čo ty hovoríš. Já vím, ale já jsem řekl, on mi odpovím. Tady to vzal z toho medu a co tady to? Kde to? Nie, to neber! Jejda. Dobre, tak ten by bol. Haló! Ahoj, stratený človek. Jaj, to nie si ty! Jejda. Jaj! Tu je taký laser. Haló, ja? Nie, chlapi! Nie! To je frajer! Jak si dá profilovka, kámo! Úplne celý výraz hovorí za to, jak spadol, kámo. Sector C test labs and control facilities. Nedajte mi jetpack, ale nechcem vidieť. Chlapi, o 20:30 idem preč. Jak sa to s tým hrá? Jak funguje ten jetpack? A to preskočím, aha! Aha, tak. Tam je nejaký typek, zabite ho, berte lopaty. Nie! Berte lopaty, choďte pre lopaty. Tam dole. Kde, kto? Tam dole, 100 metre. 100 metre, tak choďte ho zbiť. Tam je kurva. Jaj! Zbite ho! Parzi! O! Ahoj. Gabaj, ochraň nás. Že to bude pozdě sem? Oni idú tu? Nevidíš hore, ne? Tomáš. No. Tomáš. Povedu. To kde sa mám? Kde sa povedal? Mám gambu. Mám gambu. La la la. Ideme Kovika. Poj. Kovek, keď bude o 5 minút počuť z ničoho nič random la, tak ťa zabijem. Kako? Ideme tu. Aha, bomba! Bomba. Ja ju obehnem. Celá bomba. Čo? Kde sú? Poď, ideme za nimi.
Preč! Preč! Kurwa, co Bardziej? to robi teraz? Si v pohode? Parzi chilluje, to nič. Farzi svieti. Nie. Chlapi, čo nastane, keď pôjdem tam do tých, jak idú tie mety? Ne, takže to ide Bruce. Ide Bruce. Joj! Aj! Joj! Ide Bruce Vilice. Dobiem ho? Tak počkaj, ideme všetci okrem Parzio? Čo som počul? Či si počul takedy ten príbeh o lietaní? Aký? Takýto. Joj! Bež! Zavri! Jsme mrtví, my jsme všichni mrtví. On je to tam lodi, kámo. Neví. On neví. Co se kurva děje? Čo? Kámo. Čo ťa zabilo? Asi by som odišiel. Prečo nejakú je baterka? Ale on nemůže odejít. Odiď! Nie, on začne Odiď! zúvať. Zavri! Čo to je? Zavri. Podeďte, ty pičo! Auto byl. Haló? Hlasujte, hlasujte, hlasujte. Kokot! Chlapi? Hlasujte! Haló? Hlasuj! Kto si? Ide! Von! Nemůžeš, je mrtvý! Co děláš? Za nic, jenom za něco. Soulu nebo něco. Chlapi? On neví! Musím skúsiť na bakil. Co dělá? Co dělá? To je Magor! To je Magor! On je tak. Kto nemohol? Ktorý tu pes Pohodí je to kurva! Ja som botol. Podložilo, ty kokot! Ty vole! Ty vole! Jebe? A ešte počuť Gabona, ja? Aha? Ty pičo! Kámo. Toto je asi najhorší letal. Closing the ship's shutters. Okay, proto se vrátíme potom. Pojď, nejdu to dnes a potom se potom vrátíme všechno. Dobre, ideme. Máme ju hlavu, ale držu. No čo? Opa. Ty vole! Len sme jediný preživší, mám taký pocit. Oli, Parzi, ako si umrel, prosím ťa. no daj, vyjebám ti. Nevím, já jsem otevřel dveře a zabilo mě to. Opril? Zavri to! Chlapi, ja sa neviem, jak dostať z lode. Kto ešte žije? Kolek. Aha. Nemáme čas, pozri, rýchlo. Kolik žije? Žije. On sa stratil. Poďme na nazad. Ja ani portovať netreba, ja som rovno pri vás umrel. Vole. Ten Magor! On si to volá! Konulika! A potom moforne! A potom konulika! Bye. Jak si mohol ubiť koleka, keď kolek má viac HP? Protože jsem lepší, kámo. 337. Chlapi, skrýl by som sa. Unfortunately, due to your incompetence and Mám shortcomings, šťastia. you failed to reach our Good luck. shadow quota. You disappoint us. Prepare for misfortune. Čaute, chlapi. Au.
Bye bye.